Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai kan book chewa January ni sari ania December ni somni le pakwa sang ni somni pakhata social activist piwan ram chuangin Indo Myanmar threat kai noya champhai police FIR the lu chu chui phalna cognizance peturin ko ta thon nani champhai borsap pi Maria City Zuali chui phalna sarkara deal alani lo December ni som pariat sang ni som ni pakhat zandariat vela kelkang daya kuwara mansa hal kai noya champhai borsap Maria City Zuali laka thu buai zialu bozui alani lowa ama chui phalna Mizoram sarkara deal alani lo bok sarkar dana chuan just tele district magistrate te chu andin mun le ni na kai noya ma anlak na anlaka thu buai lut po ni se sarkar atangin chui phalna prosecution sanction vigilance department atangin lak masak angai ani kan thulak na in atarlan danin champhai police station a officer in charge OC le case IO nibok pu wanlal thanga chuan district borsap Maria City Zuali chui turin vigilance department a prosecution sanction anla dil lo thu asoya thilti zungzung thei ani lo ti asoi thu kan thulak na chuan ata langani heti lai hian champhai DC hi alaka thu buai zialu kai noya police atangin thu zo fia tura ko emo a omna hmuna kalchila thu zo fia emo alani lo Maria City Zuali chuan zo na changin December ni somni thotan ni khan phone chuan min lo bia ati December ni somni sang ni somni pakhat kha FIR thelu ni ani tarlan to thin angin December ni som pariat sang ni somni pakhat inrin ni zan khan champhai DC in kelkang daya kuwara amansa trak pathum phur ipza somnga cheng noi som panga vel hu nia soichu halania hemi chungchanga hian kuwanei tu nia inchal pilal hruai tluangi chaltlang liliveng aizol chuan December ni somni khan champhai police station a FIR a thelu tani trak khaltu te phone le chabi chu sak an ni thuata FIR thelu ani ni hian champhai PS officer in charge OC le case investigating office IO ni bok wanlal thanga chuan thu buai ajiak lut ngala IPC section 435 mi bungro hal sak IPC section 427 mi bungrua cheng somnga aya tamman ti chiat sak IPC section 341 dan lova driving license le mobile phone lak sak to chanin thu buai ajiak lut ani dan lova kuwara lak lu le ti chiat chungchanga hian Paul somni chuangin champhai DC P Maria City Zuali an thlop thu an puang to ani thu don danin dan lova Myanmar atanga Mizorama kuwa lak lu le sum don chu Mizoram sarkarin akhap me kania kumsang ni som paku atangin khap tran ani champhai DC chuan dan kala kuwa le thing marcha phur khap na thu pek tiang hian ati chuak non le sarkar lai pui Ministry of Home Affairs le kha number 1/32/2019 BM2 ni som pathum thla som pakhat sang ni som pakwa le Mizoram Sarkar Home Department le kha number D 32021/9/2019 HM date ni thla som pani sang ni som pakwa in dan kala Myanmar atanga kuwa le thing marcha lak lu le phur chua khaptura ati bozuina kal zela P Maria City Zuali district magistrate champhai district chuan CRPC 1973 Act 2 of 1974 section 144 in thunei na apek angin champhai district chunga custom police Assam Rifle check gate le kongtum dang atanga dan ding lai sang kala kuwa le thing marcha laglu le phur chua khaptlat ani thu January ninga sang ni somni pani khana chua hei hian EY bill lem mang le custom duty le chia tax join le kha omlova bungra phur akhap tel ngala he thu pe khian chua ani atanga thlani chung a huwa manga azom lo te chu IPC section 188 manga rem an ni ang ti in
thu pe khi achua ani khovel ram sang sanga hrileng mek kai thar an pung chak ema Mizorama po hri kai thar hi an pung chak le a mitin hri kai lo tura kan film khur apoimo takzet ani January ni ruk sang ni som ni pani chun khan state pona tanga lengpui airport kaltlanga ron lut jinga COVID-19 ve mi som thum pariat mu annia thona paruk kron trumin passenger zanga somnga pariat anoma passenger za thum som kuwa pariat te swab sample endik ni in COVID-19 positive mi som thum pariat mu chua ani heti lai hian Mizorama hun rei tak zan curfew puan ni in kan hun pui lai po in curfew puan ani ti kan riat kha hemi chungchanga hian tun din hmuna a hran pa a curfew chungchang ngai tu tumna anla nei lo thu Dr. Pachuaw Lalmal Soma official spokesperson and state nodal officer COVID-19 chuan a soi Dr. Pachuaw Lalmal Soma chuan zan curfew li tumna emo kalpui zel dan turemo ngai tu a soi ho tumna ala om lo thu a soya January ni sari vo in hian Home Minister Hovin thut khoma om dona he thut khoma po hian agenda hi kan tiliana zan curfew chungchang po aleng ve thovin karing chuti lain kan soi howang ti na ani kher chuang lawa li tumna emo kalpui zel turemo ti na po a om chuang lo engma thom alian lo hrim hrimati tun naya zan curfew ti top du in mithen khatin social media kaltlanga thom an chua chungchanga mi pui kan thu mun lawa thil reng renga a phun chiar te hi a percentage lata ila atam wakin karing lo thu oi taka mani ta na tha ti ria thom nei velem lo hi atam jok an ni karing ti in Dr. Pachuaw Lalmal Soma chuan a soi zan curfew li du'a social media platforma mithen khatin ma an lo la ani po in an phun na po chu adik lo an ti sak lo thu te huata an lak lo thu le an du zong soi turin zalen na an nei thu a soi bok India ram chung mun then khata COVID-19 thithar Omicron wangin zan curfew an thar thole thu soin Mizorama hi chuan zan curfew hi kan kalpui reng ani awangin thithar hi alo lu ta ani po in state dangte torna ai chuan kan torna hi azia om pha phian om mange ti hi kan rin dan ani ti in polo na hian ra chia a chua dewem o ti tura a om thu a soi Mizoram sarkarin hrileng laka himna tura in kai hruaina SOP na satakin atidul to a SOP kan ti dul hian kentel tam tak anei zela chutiang che in zan curfew hi hlip don ta chia ila ama ai khan mi pui nung chang hi a chele zualin narinom atia sarkar hian mi pui ti hreom hrim hrima khwa khir wak wak hi atum ber ani lem lo thule a hun mil zela in herrema thil thlen dan ngai chang chunga in siam rem zel hi atum mai chau jok nia soin kan tun din mun ang zelin ti zel hi kan kal dan turani ati Dr. Pachuaw Lalmal Soma chuan khowot noya zan curfew bo chiaten tlem an lo choi chu thil tam tham ani chuang lawa chutianga han thlak hlel tham tur po a om chuang lo ati a COVID-19 do na konga sarkar hi an thlop thadu lo ani po in a matonga om thok tu te hi thlop na pek na sat an phu thu a soi bok ani khovel mun tam taka hlim taka kum thar man chau mek ani lain mun then khata chuan Christian tetana hun thim le khir ani chautan ngal dera Kenya rama po Christian ten ti du da na tokin January ni thum khan Christian pasari chu misual ten an that le ta al sabab pol te chuan January ni thum chamalam khan Somalia ne na an in rina om waidu khwa a Christian te chu an be thu ta mi pakhatan ka phluma pakhat cheminan sa ta midang pali chu an mulai an hal hlumbok waidu khwa a misual te kuta thi hi mi paruk an nia in pasari lai an hal bokani waidu khwa pastor pakhat Stephen Sila chuan an thil ton chu poile rap thak ati thuwa soya ruang te chu chuata an let rem ruma in an hal na satawangin mei khu azam ngoi boka misual te kut an tuar lo nan mitam tak churam noya an tlan chia ani ti in Pastor Stephen chuan a soi
waidi khua a poi khoina a thlen ni vek zandar som pakhat vela Kenya rama tho Christian pakhat hal hlum ania he poi khoina hi bobo hindi khobul loka thleng ni in John Gihoya chu al sabab ho thavin a chen na ina an hal hlumani mita mutu te chuan misual te hi pariat vel sipai thuama in thuam anni thu soin chen na in chu akan na sat thu le silai ka pri an riat tel thu an soi Kenya hi Christian tam naram ni ma se mar chak le tuipui nai lama ero Muslim an tama henglai muna Christian omte chu an che ple a Al Qaeda ne na thok kho al sabab ho hian Christian te tha chimi tumin hun enge mo chana tang khan be pui an lo thak to thina ni Christiana anin pe ka wangin Central Uganda a pa berin anu pui le afa te pahni akhailum Central Uganda a Muslim pa pakhat chuan anu pui le afa te pahni chu Christiana anin pe ka wangin akhai hluma anu pui le afa upazok hi apasal jin hlanin Christmas ni le pathian nia Christian te zinga in khomin pathian hna annul hlanin Christiana anin pe a apasal chuan hei hi hria in akhai hlumta ani December ni somni pariat sang ni somni pakhat khan Samira nakatole afapa te pani kumthum le kumriat mi te chu an in Bitiaba khuwa Kayunga districta an then omten an in khai lai hi an hmu'a hemi pa po hian Samira ite Christiana anin pe ka wang hian apasal hian rik rapin nasatakin alo soi sato bokani Christmas ni khan Samira ile afa te hi an then omte chuan in khoma somin an in khom ve a heti lai hian Samira i pasal hi ni ni chung thang tura ajin bolai ani in khom bana pastor chuan Samira itenu fa ho chu in khom na nei puina rong trai saka atuk December ni somni paruk sang ni somni pakhata Samira ite hi in khom le in khom bana chuan Samira ichu pastor nena kalin Christmas nia atong trai sak nu khan Christiana in pek du na thinlung anei thu hrilin pastor chuan tong trai na aman sak nuwa atu ka hun an man tura tel turin asom le a Samira i Christiana ain pek nu hian afanu kumriat mi po chu ain hlan vele bok Samira ile afate in khom na anom lain apasal chu lo ho thutin an then om te chuan anu puile afate Christian biak ina anin khom thu hrilin apasal kasimbia hi athin rim hle a biak in chupan ngalin thinrim takin anu pui chu apot chuaka hemi hnuwa tang hian kasimbia hian anu puile afate chu rigrapin asoi safowa atopa khai lumta ani kasimbia hi tlan bo ngalin security agency tanan zong meka police ta chuan tual tha thu buai an ziak lu tani Muslim meichia lilam thu buaya mi pathum manan ni India police ta chuan an thalak pho chuaka Muslim meichia zachuang zor chungchanga mi pathum man heng mi te hi kumsom ni le pakhat mi papani le meichia kumsom pariat mi an nia thu zo fi me kan ni India sum don na khopui Mumbai police ta chuan midang man bel anom nge an ring web platform pakhat GitHub atanga ti chua app pakhata meichia te zor anni awanga du lo na le demna na satak aum nuwa ti top ani me kani tunge FCM tu le engwanga ti nge ti soinan chuana la ma deu ti in Mumbai Police Commissioner Harman Nakrel chuana soi mi pathum an man to te an pu na po hi puan zar alani lo thole ni khan Mumbai Police ta hian Bangalore engineer zirlai Vishal Kumar le Uttarakhana Sweta Singh an mana nilai ni tu khan zirlai tho Mayank Rawat chu Uttarakhana an man le bok midang tlem thu zo fia an ni boka a in tan na tak kan chui zui zelang ti in Maharashtra Minister of State for Home Satesh Patel chuan BBC a hril ani bulibai app antia hian Muslim chanchin bumi le activist langsar tak te po an phalna lamma salavin an thalak pho chuakin alema lila man nia tuntum hi Muslim meichia te online na alema lilam anni voi ni na ania nikum July thla khan website pakhat Sulidil tia Muslim meichia somriat chuangte thalak da in
deal of the day ti in an zuarani heng thil pahnia hian meichia te hizor tak tak an ni lova ma se muslim meichia te deu so na le ti nom na na atana an ti ani India hian hindu sa kholarun pol BJP in ro an rel nuwa muslim meichia te ti nom na na ang hi atam zual ni in an soi nimin January niruk khan Tirupati Balaji Mandira puithiam som paruk zinga pakhat ina chuan income tax rate athenga rang kachak kezi za somni pariat le sumfai vaibel cheza som nga ba ka vaibel che som sari pasari manhu lunglu mu chu ani hethila hian politician tepo anin rol ngai rin ania sung cheprel nan an mang nia rin na po alien le a hethil hi chui zui mek alani